سلاورز بینرین هیجا جستدین دنگ امریکاز بخیراتنا و دکم ده برنامه هفت رنگ دوی برنامه ده امی رونی بینن سر چاندو هنرامه یا رنگین. امی جی واشنطن دی سی دست بکن ل واشنطن دی سی موزخانه هریشون پیشنگه که تایبت وکر گو زانستین فیزیکی تکلی خیالا هنری دکه و ده وی پیشنگه ده لگوری تکتکا دل مروفان رونایا یا پیشنگه وی دکه و ودمره که ام بهفره لوی پیشنگه تماشا بکن. توی ببینی بری گهلی ببی او دلا روناهی دیگر لیدانا دلی دیکن سماعی او لیدان لعامیر هستیارو لچای هری نیزیکی روناهی دخه لیدانا دلی تا بیاسدان کسین دی را تیکل دبا و به هفر آوازک دیجنه لیدانا دل موزخانه هرشهورن یا تفلیهویا دنگو رنگانه لواشنطن ما دیواره دا کمپیوتر هنه هن بینن دیوار روناهیه پیوانن زندی و دگوهستا لامپین 300 وات ین ببان بلند سیمتری با او لام گلک رهنه دهجت و بريجه یا دلیتا لیدخت دمزلک دیده تلکا هستیار به مایکروسکوپی و چافدیریا ریجه لیدانا دل دکه دزگهک پنجموری لسر شاشه کی به دیواری و نشان ده و دو کمپیوتری ده وینین دل ریجه لیدان دخینن دمزلا سیام دا لیدانا دل تیفا گوهاتن جبو گوما که آوا روحن او هیدی ونداد با حتا راد وستید وکا جیانی ممروفک اینا داکو لیدانا دلیوی ببینین دما او به هنری داغبار دبا پزیشکا نخوشین دلی سوزن بنند دبیجا موزخانه تشتکی پتر جو هنری پیشکش دکا هکه مروفکی نخوشی لارزکی لیبه و هنجمن را بینن و بخوازن کل و پیشنگهی وی کسی بنیرم ازی بزانبم که او نخوشی لی هیه انوگرن جورا یکی لیدانا دلی وک خویا کو لیدانا دلک دی دکفتا توره دا او ین دن دگهین تا لامپی کهربی یه دپیرا پشتی لیدانا 211 لیدانا دلیتا ونداده با هنر و هنرمند بیجن اف لبیرا مدی اینا کاجیانا مال سروی عردی چند کرتا دورزا زوستان ده گلک چالاکین هنری دبن داگو رنگکی خوشک بدن وی ورزا سار و خاف لنیویورکی فستیوالا پیکرین قشای بو گو بدهان پیکر تاش هاتن با هفدو جبو گو جقشا سار پیکرین جوان با افرین لسنتر پارکا کل ناوندا نیویورکیه جهی لا ارگانیزاسیونا پارکین باجیرا نیویورکی فستیوالا زوستان هاتل دارخستن. لنیویورکی هم برف نباری لبلی به برفا کوچیان هاتن آنین دورین به برف هاتن چکرن. د فستیوالی دا پیکرین کج جمدی هاتن چکرن هاتن نشاندان. توماس براون کو یکشی پیکرسازین فستیوالی بو وها گوت. وکو کیف مروفان پیوره و مروفان تماشا بکن از پیکران چه دکم. من پیکر جنکی چکر کش کاشکی خواه خیز دکه. چکر ناوی 2 ساعتان کشان. اوی لیور چند ساعتان بمینه. سناندا کهاننا کو به تیوی میر اوزارین خوهاتو با وی فستیوالا کو 4 ساعت کشان گوت کو او به وی فستیوال گله کیف خوش بونه. فستیوالا گلک خوش او هستکی خوش دامه ما چیکرنا پیکرین جمدی تماشا کر ما بری قد تماشا نکری بو گلک خوش بو دیجیان موزیک و شاندن امجی هناك رقصین So we did some dancing too and we had the ring toss. د فستیوالی دا بیشترم به پاتن سر جمدی و به تحوکان خوخیز کرن.
شانال جاویس کو به تیوی 8 سالین خو هاتبو فستیوالی در حق فستیوالی دا وها گوت. چێبوونا چالاکیەکە بۆ ساڵی بۆ زارۆکان فەرسەنگەکە گەلک خۆشە. من هەی زارۆک هەنە. ji bo ku di berfê de bileyzin, min heyî zarokê xwe jî anîn vir. Dema ku hûn li parkê li ser çîmena dimeşin, ji nişkê ve rastî befrekê tên ku hûn nizanin ka ew berf çawa hatiye vir. Em bi vê yekê gelek keyf xweş in. دانیل کیان کو به تیوی دیا خو هاتیه فستیوالی گوت کو حتی کو دولا خو خسکرینی هاتیه وی گلک وقت در باس بیه او ها دوماند. I came with my mom. Ez bi tevî diya xwe bi trênê hatim vir. Dixwazim xwexiz bikim. Lê gelek kes di dûrê dane. Li cihê ku berf lê heye, ez û diya min me hinekî lîst. Lê em gelek şemitîn û ketîn erdê. Berf bûye cemet û mirov nikare li ser piyan bimîne. Ya rastî me nikarî em tam jê bigirin. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New York. دوتون پوپلا پیکرتاشکی نیجریه گو بهستن و پرچین وی ین آویتی پیکران چه دکه او دناو وانده چیروکا ولاتی خو و فلسفه جیانی دده بر چاوان گو تشتک نکار خونا مروفا راوستین. دەوتن پۆپۆلا کار لەسەر کۆتایی پەیکەرتاشیەکەی دەکات لە شارۆچکەی ئیلایەفی لە باشووری ڕۆژاوای نایجیریا کە دەکەوێتە ناوچەی ئۆسن. هونەرمەندەکە پارچە فیوزی بەکارهاتوو و پارچە ئاسنی فرەدرا و قاپ و قاچاقی کۆکراوە جارێکی تر بەکار دەهێنێتەوە تەماسیەکی کانزایی لێ دروست بکات. پەیکەرتاشە 35 ساڵەکە بە شێوەیەکی سەرەکی دەیەوێت کار لەگەڵ پارچە کانزای تێکشکاودا بکات و دەڵێت دروستکردنی شێوەکانی گیانەوەر پەسەندترین ڕێگەیە بۆ بەکارهێنانی ئەو گەڕستانە. دەوتن زۆر جار ڕنگ بەکاردەهێنێت لە کۆتایی پەیکەرەکەدا بۆ ئەوەی پارچەکانی سەرنجڕاکێش دەرکەون. ئەو درێژە بە پەیکەرتاشیەکەی دەدات بۆ دەربرنی هەستەکانی کە زۆر جار پەیامی زۆر جیاواز دەگەێنن. ئەو لە چەندین بواری جۆرا و جۆری هونەری لە زانکۆ خوێندوویەتی لە نێونەوەیەکی هونەری ئەفریقی هاوچەرەغدا کە کارەکانیان بە جیهان دەناسێنن. هەروەها دەوتن وێنە و ڕەنگی سەر دیوارەکانیش دەکێشێت. یەک لەوانە پەیکەری سەگێکی بۆربۆڵە کە 5.7 پێ دەبێت پەیکەرەکە لە پارچەی ئۆتۆمبیلی بەکارهاتوو دروستکراوە بە ناوی ئایرۆن واڵ سامانی ئاسن کە لەسەر داڵانی ئوتێلێکی بەناوبانگی لاگۆس دانراوە. Most of my sculptures have inspirations and philosophies. زۆربەی پەیکەرەکانی من بیرۆکەی فەلسەفیان هەیە کە ڕێبەر و ڕێگە نیشاندەرن بۆ ئەوانی تر وە زۆر جار کاتێک لە پەیکەر تاشینەکە تەواو دەبم هەوڵ دەدەم فەلسەفەیەک بە دەوری پەیکەرەکەدا دروست بکەم کە چیرۆکێکی کۆمەڵایەتی یاخۆ چیرۆکێکی نەتەوەیی بگەێنێت. دەوتن کارەکانی لە چەندین پێشەنگای جۆرا و جۆردا نمایش کردووە لە ناو و لە دەرەوەی وڵاتدا لەوانەش ساڵی ڕابردوو لە پێشەنگای ئارتX هەروەها لە گەورەترین پێشەنگای هونەری نێودەوڵەتی لە ڕۆژئاوای ئەفریقا کە لە لاگۆس بەڕێوەچوو. People are now picking up Nigerian art and appreciating the history. لە ئێستادا خەڵک هونەری نایجیریا هەڵەبژێرن و مێژۆکەی بەرز دەنرخێنن ئەمەش بەهۆی بوونی ناوەڕۆکی هونەری و فەلسەفی لە کارەکانی هونەری نایجیریادایە بۆیە من وا هەز دەکەم کاردانەوەکان بە تەواوی گۆڕاون. دەوتن ئامۆژگاری هونەرمەندە شێوەکارەکان دەکات و دەیەوێت هانی داهێنەران و گەنجان بدات تا ڕێگای نوێ سەرنجیان ڕابکێشێت بۆ ئەوەی بتوانن لەو ڕێگەیەوە هەستەکانی خۆیان دەرببڕن. لی باجاری ولری لی فرانسا هر سال فستیوالا پیکرین برفی دبه و لور هنرمند جهمو دنیای تین با هفدو و هر یک جوانا چاند و کلتورا ولاتی خود د پیکرین خود در دخینه پیش برکا هنری دناوا سرمایه زوستانی ده گرم و جوش دکن. Ev 36 salın ku bajarê Çiyayên Alpî bi navê Volleir bûye paytaxta hunerê Çiyayî yê demkî. Bajarê Volleir mîvandariya pêşbaziya peykerên berfiya navneteveyî dike. Di vê pêşbaziyê da hevdê komên ku her yek ji sê kesan pêk tê ji perçên girseyî yên cemedê peykerên mezin yên gelek bedev û gewrê ava dikin. Ez ji kever peyker çê dikim. Ez peykersaz û neqşvanim. Ev dever û atmosfer û berî her tiştî heskirina min ji vî kar re dihêle ez pê vebêm girêdan. Tiştên ku em li vir diceribînin tenê di pêşbirkên cemedan da pêk tên. Guhertina hewayê tê wateya livandina madeyê.
از چکینا پیکرسازی المال بریک ناسایی فیر بوم. پشرا از لسر آواکرنا دیزاین تشتندم بوم. آنها جی دیزاینگه هدا دبشا هنر جوان دامه. دنیری نامن دا پیکر به گلمپری لگور هاویردور براستیانه نایه گوهرتن. پیکر لهر جهی وک هواج بنگه دا. پیکر سازی جی وک شیوکاریه بشیوازن جدا بیک آنینا هنره. لی استانبول هنرمند کرد دلیل تارم پیشنگه که یا تایبت چیکر بناوی جنوسایدا هفته و چارمین یا تاوسی ملک گوته ده دبرهم خود رونیتین سر جنوساید و کمکجیا گول سر کردین یزیدی چیبو لی جای شنگاله و وکو دیار دبه ده پیشنگه هوی ده گو هنر کارب بچاوکی باش داگو تشتین بیارین گو بسر جیانی و خلکی تی وان بلگه بکه و جاره کدن به آوای کی رنگین بده برچوان. هنرمند دلیل تارم پیشنگه خواه یکم لی استانبول وکر. پیشنگه بناو ملک تاوست هفتو چاران باله دیکشینه لسر فرمان دیجی کرد نزدی. تارم لزانینگه میمارسینانه بشا نگار دخوینه و جنافچه هزخه و گردای شرنخه. پشتی فرمان هفتو چاران یا دیجی کرد نزدی گلک یزیدی تینه هرما شرنخه و جهد بن و او یک باندور لسر تارم جدیکه. فکر اوه پیشنگه سال 2014 شرنخ مرجزیره بملوه داره لوی زورداری جنن ازیدی و ملاتن ازیدی لی اشتیر داخوازی و او سکناندنا جنه و هیجی هیوی و این گوش بو پیش روژی جمله بو تشتكي گلکی مزن مخواست گوز ببینم زمان به هنر خو لسر واره خو چه خواست مخواست گوز ببینم زمان دوی پیشنگه دوینا نادیا مراد یا خودی خلاتا نوبله یا کل شنگل جالی دایشه و هاتبو رواندن و راستی ظلم و اشکنجه هات وکه سمبول ده همون نگاران ده جهدگره هر وها ده پیشنگه ده تاوس ملک که و کروش د چاندا کرد نزیدی ده وکه سمبولن گرینگ تین زانینجه جهدگره. دیسا تارم بحثا ناف مجار و فرمان دیکه و هیوی دیکه ایدی فرمان هفتو پنجان نسر کرد نزیدی ده نه. ناف تابلوم همو که یه تاوس ملک چونکه همو نگل ارچول بر جنکه رونشتی مخیز نکلیا جنکه سرخوا او ایکونا او فلسفی کنه بنجه هاوید نه خویا کرنه پشتی خویا کرنه جبوناوی که مخواست گو همو ملک تاوس بن همو بنابه ملک تاوس یک دو سه چار یعنی از سیویدار من گفت هفته چهار ملک تاوس چه بکنم بله هفته چهار جمار بانا امکانه وگا بتونه بو که دیس خوازم گو پیش روز خوازم بکنم هفته چهار بله جمار هفته چهار بله نبی هفته پنج تارم دخوازه همان پیشانگه لندن وکه و خواه بگه نه زیاده تر مروان یعنی اتخوازم لتون جهان جوی باوریه و وی چاندا کلتورا خو ام بدن نشان آرمانجا من اوه. هنرمند ایرانی سابا جعفری جه پشتی گره پیشانگه دبیجه benim ilgimi daha çok çeken kadın Wekî jinek Îranî û hunermendekî divê pêşengehê de zêdetir tişta balamın kişand fîgura jinê ye û sekna vê jinê. Her wiha jiyana jinê hatiye nîşandan ji ber vê yekê jî pir baş bûye. Pêşengehek pir bedev e. Bandorek mezin li ser min ava kir. Divê pêşengehê da hem mijar hem jî teknîk delal e. Ez vê pêşengehê pêşniyarê hemû kesan dikim. اف پیشانگه حتی سهر ربندان ده وکری بمینه من بوتانی دنگ امریکا استانبول بینرین هجا به وی پیشنگه ام گشتن داو یا برنامه ما یا وی هفتیه هیوی دارم گوبدلی و به هند کارن نرینی خوجی جمره بشین سریا تویتر فیسبوک و مالپرا ما داگو ام نرینی و ورگرن ام کاربن برنامه خواه خوشتر و جوشتر و بدلی کی گش پیشکشی و بکن حیانی برنامه دنی و بشکی نو جه هنری بمینند خیر خوشیده لگل سلاو رسید